Tata tima itali kibali nkobona. Lakini chance nene sigari njuno. Ngisigara ngunyari. Tata mwaba kabali. Agachangaye nchenye ndande nkoroganda. Nkaje kumaboli ya. Nsigari nsi. Chisaire ngicho. Sambiri. Chabutuko. Nkamata amwana ya kumata bitendo bapa. Namata bitendo bapa kusaga sawa ndo koma. Niko maboli twasaba cyumuye twasaba amaro. Nanda madina yako. Nanje tinda koma njye ntunko mwana yendi nsiga. Akatawasa cyangwa ndi atetumba to yanengo sabata. Tibuna abantu baitu turachiko konyana abagambi baitu bategerete ngane yigano nyobo bebwa abeire lakini ndo manyete abasongo babatanga two wrongs do not make a right. When one wrong has been done etokorienchera how to correct it te baisa gocha kogendera bosio. Kwa hiyo familia wata bana bangaini ogokumia. Muro ya nyorata max over 3 omaite emiaka ya kurumaega onyo korete form 4 2010 na anda kairora that means form 5 tangana ya korete 209 ekero ko minus 8 years so class 8 gaje korete kero ko minus 4 so class 8 gaje korete around 2005 yes 2005 omuntu konyora max over 300 oino muntu mongaini giata itari ko sorry ngono muntu ore ko mongaini musubati mwabugeta nyarta max 260 something ande kuwa bana bande bari ci school so kolengana no mugano abagatebanga aiga no amubetire tomujo aiga ko mesimama hapa usema igare ngi usengai nyombe ne yatato mwabo amubetire tomujo keramo betomujo aga tirimboka guchimwaye mate in fact ya matanga gagendereta abantu bado nkobuta bale kusike gushoma epintu bunakere pero monta sire nkobuta tole pakacinga kiya kwaenigwa twaye family liberera ono romo roba kubutira iga nane kibanda tikira roswa so you can see the state of the family abantu abarigere bunere na bire chanere na bagocho etabuna gweta ate binyoro mamangana na mange lakini ende togotigara nyasaye enere nyomba ya abone ya tatu mwabo nere nyomba in fact yeah nere nyomba enyomba tebuwa tino nyanekero. I want to paint a picture more of the kind of family engane yega yakora to mwajo murigera na mabera manene bari muraga niyo gokonya kondi wensi you are welcome to this family. Enyomba na bera mptiga no nyanekero gotebuati na agote banga tatu mwabe kerachete gatindete agaswa nyomba one keraswa nyomba mama mwabo gare korosi endagera na room nerere kumata iga wari korosi endagera ono mwako yekera soka atigo mungina nyomba bagachaka komana ekera bomana bakaumana guchirura isi na koroki nyomberi no amubetero to moyo ekera amubetero to moyo agaicha yakora gusene chokonia kare agacha aiga no mwaye muburo yo nero manene in the family aiga no mwaye ga enero mwaye no akorara no akorra kendi Jones gami no gataga chakarara maiga in here. What is funny mancho moligeria, what is funny, this is the Bible ne Biblia, yes ne Biblia wakorra no muntu bado no nyori kunywa maruoko range birengera bia bado ni kanisa bia renge because ya mwaye ene bag yechianga chiaye ene jacket yaye then this is the Bible okoranga no nyekera getu moyo na Biblia naje bwatete because ne bwata manyinga you can see Biblia ne bwata manyinga korwa ne bwata manyinga korwa so that means maybe karokende ga minyogetaka bwatirire Biblia yaye koboko so that akanyaka manyinga usibiri ne bwata manyinga then ukoranga akaingirwa kararansa isikorensa iga manyinga naria iga tari makomire ku Sunday paka bono iga manyinga naromira mange nsaiga so in short umuro yega no mwae abande mbaroro guchinse na barabuwa maybe nyasaye tarabakonya either kwa gacha nyomba gusikende igo mwancho murigeria family gete egwata makongo agato gusaba baraye baitu bari muri sikari bari muratuore any help to this family maybe kerokende niyo yo mwabo asenjere amaskani abana mbaroro ndi babwa twoko bako basome abari mu bakira iga bareriro gukumia abari mu bareriro mwancho murigera kirende
Maitane koro koroja sigicana bose dokeka kasungura kuba kiseme kigacha ititi ane nyumba ya marehemu Magaria yene chokoni na igabona no mwabo tatu mwabo ayande mtona kuigwa lakini yega ningwa tema mwabo teletara chaka kutwara somo gama banyera kidogo marehemu ngakia kinete nyakerenga bwate uchaguchi skuru ngakia chete naenda bikabuna bona yoikeraiga toibunga nakaboire mu murabe kanisa igore n'amamu abana kibato tebiri ngakia nyari kanita karwe kanisa naenda gacha soa ase ekiniwe kigakyugo tindya ekibono kia nyari kuira olumwa mu basokano ekinyorwe kumetie n'abari mu skuru asaga somere primary bayichane tamono kigima yere baba tekito kwa mwini byake nonye onye kubwata makomuri tanga ni pore tuko sabanya saa kore mu Asante. marita nikukuru Sana leta nesta maungu. esta mwina kinireke bado mititi Aniti. mumuro ngachako kwa marita yonse Responi tuara chani. tuarete mumu bako nikukuru Chamistrani. chanya mumuro yoni nyakerenga bwate ne romanene Ramoni 33. 33 years na bwate mwai kwenye satara msisi Ntaramasi. mumuro yo ngaki akinete gocha gocha taracha wikera bona ngane giga yakorikana Mwana narakinete biya. Arasomete skuru biya. Agakora amatemu mwaka umutangane ga KCP. Akanyora magis 33. 33 Njire kaburango muri skuru. Anda akairora. Ititi. Akanyora magis 315. kure primary Kure primary. Kuruabu akanda akandabona ngatiba mu wote sikari oriskese njinjira yamburi. Lakini nyasa bunaro muntu bukuni umugambi etobwe kenyo akandire riba ganyaure mu chief akanyira nyaure tato mwaba karangira guchana takarangira gatebigu kaskaro kakena bo toko batoko kora egero mwana asome ino abo buri mu moko tato na mwaba polytechnic secondary tato mwaba akora matukumake agasalia mwari mwakandangiria gantebi none ari gukora hasi mwakoya ari gukora batogose kabateri nabongo kora ngaira mu school ngakora egasi umwana w'umara n'amaki bari ngakora nande mwana ndo naro kolete naro kanyuchiro gore agande ndo gutumara to nyaruka akanyara magisi ari ngara abwata magisi nora akorte kabiri kitangani abwate 264 iri akabiri abwate 266 oyo kubwate bana mumuro oyo mumura kubwate bana oyo nyaruka na era nene alafu mumuro bana ari kabiri nyaruke abale bitanya na mwiri chire para korra ndi gasi to marikende to bana ram bakaibo sabate bana magisi tagantero to auto ni ngana murate ngabate yikunya nganda ngaleto mwanuri mwana mabasomete aba akorta magisi ya korte KCP bas umurane nyaruka akorte 2010 era akorte ana abagwate credit y'umurane abagwate CP nyaruka gatore T+ ana nyaruka era gache kagenda irwane jute rembo yakai ana mumuro yare akaira na school akaira na ukora chikonda tena basosa abira marumu akaira na kunyuma rose muncho na bwate njira yo kumusukura nyabu na bakemba aringo na ndi pato abana bari ngo bwate bonse sita ibobono usikuru sinero kino mumuro yo mbare bane guchinsabate mbare bane guchinsabate abana ya mo arejere klasete yonde gati gete 7 na bande guchinsa abagati nabarona arwanete abaronda korte form 4 okay kono tutaracha wike kana tunyuma naigwa kabo kwa mwana kabire mwana we kanisa na rasa mete bone kanisa na ariko sana agasana na marogo ya ritari mwana ubona tinga kire charwete akamurusia kanisa akatiga ngoraigo after kwere form 4 after kwere form 4 agatiga ngoraigo agasoa marum uga fada mbagite kumubwati nganga yino muro kabera igagenda bata mtu ko tamana mwana lakini wana kiba chabacha tu tachi kuira na bicho
Okay, kuna baba chaka kunyama. Ngi sigara ni sore gusana chama jopi. Amaru ari kunywa. None sigara gani yote chusi. Okay. Kuna bana kibanda gikirite paka gachago kose. Wana? Iya ari ngechuma pira magoro. Ntu avuga te chumuya. Tukakore chumuya. Mwana ndi nanyori tutachite kunyekera. Mugakondo n'aringi. Natwakore chumuya mugakonda agasoka akagenda nero gusire ayaye. Tugatigara isika. Bana mugakora agacha, umwana yari agacha, nata ngoti sigara ayaye. Kisore ngo cyane. Acha mwe sambiri. Igaga tangi sigara ari mu ayaye. Tutotto naiga. Ndi abantu barore ngimbe ibonere sukagocha. Atego. Aiga no mwana ka. Ai sana wa kunyere sigara. Lakini una mwaje? Ndio. Anakora kwa box. Agatongi sigara? Atongi sigara ngunyari. Tato mwaba kabya. Agachangaye nchenye ndande nkuruganda. Nkaje kumabiri ya. Nsigara nsi chisaire ngecho. Sambiri. Chabutuko. Kamata amwana ya kumata tindi bapa. Amata tindi bapa kusaga sonye ndo komana. Niko mabiri twasaba cyumuye twasaba maro. Nanda madina wako. Nanje tinda komana njye nto komana n'ibindi nesira. Akatawa saktinga ndo ate tinda to yanengo sabata. Agasonye ndo kumbe taito mbata chete kuri. Agasoka no mu. Yasoka no mu tinda cyuma soka no mu. Cyumwe ngene ko rasinda. Ai ico nare. Nyemba na lenga nyembe. Okay. Kurubura mu kimali. Agasoka mu cyari. Mwana wa gatera tiranganda ngensa tikari amariyoje. Agenda ndasege twachiko. So kumurangira yari. Bana mwana uri sarengera timi sigara ku mutomo. Nakwo kumurangiri. Akwo ku mutongo muyi. Bana toyibete na achi. Mwana mwaka mwoka kurunyo. Mwana mwoka kumaburi tata bana ngiye koro chao kawo chituma mwese. Ngo chikasoka nkonyora mwana uri amanda gute ku mwana uri akorora ngo cyo kubisa busakura. Nganya gukura. Bani kana radio nza. Nganya gukura tata umwaro akachiko yikuru. Asoka gochari agatana akagenda. Kuri tarara. Ngarenga mu bitete nigi. Emu yimebere. Yebere ari. Amo bitete enkoro. Enkoro kurubura. Ngora. Na babere sana. Mwa kwa ndio chake tunyamara. Era bana chitima ndengunya. Ibo na kwa ndeta era kunywara waita. Ndengunya. Bana kuma na mumuru bawa mane paka barwana naende kurumukika. Kora mukuru mana dale. Ndai kuwana buya karma na karwa nirwansi. Ndai kuwana chimene. Ase familia ino gaiga. History na roja abantu kuitani kesa kumike. Na kondo. Timana mutwabu yare ngo komendaraje. Sei norendeka. Ya. Site ya bantu ndana kurwa. Pesa kwa kachita iwa kwa na kuwa nto kinga buniki. Ya kondo. Bana mako ni gari paka bana mutu kone. Tima tima ne gara sa. Yukuru tuma piri tara wakana. Mwa baka antu bachira iga kubura patron. Arambi ndaraje. Mana mu chief tara wakana. Ya. Ndita yochira. Mu chief wana mana akakuru. Piri kumatieka. Ile matita. Matieka. Matieka. Okay. Macho muriria. Ngana yugo kumya oigwete ngasban. Igare ngo mwana yo kanisa. Aitari arabasoma Biblia bakatoliki mu manyete bintu bya bana babasoma. Ndibona sakiri ya gerto kumira marupaka igacha wikabuna ikirega ondeta yemanyite. Ande tutakora kwana na bangaba mwabo mura mbara nanda iga abagati iga turakomba iga turakwana ne. Okay. Bana baka gusaba mwabo. Aba ubona ngo barati. Kusema mu mwabo. Oyo numero tafure ye. Umuraba ne. Aje numero mwabo enchu na yora kwana. Tafure yatara kwana na nani. Yes, Dennis. Kai gonde marani unless me baru.
Okay, sawa. Ngoja nabonko mwire. Chote naye aiskola mtu wako kaka. Zile panda hapo ni mrefu akae kwa ile tongo. Okay, yeah. Njini kwa kamera yangu mtoka na. Tuzo msikema yake. Kaka, sio mtu. Inacho huwa akae kwa vitongo ndani. Usilazimishe watu wakusema hapo. Mwalewa ni nao. Sasa mimi na raha yake. Hapo kwa na milioni. Kwa hiyo nikisimamisha hapo utaonekana. Nikisimamisha hapa. Kama unataka chini ni. Hiyo. Ana kamera yako imekonda sana. Nyoma. Sawa. Kwa sawa? Kinete na watu wa kinete hiyo. Nyanto kinete nse yo bra kanisa ya Catholic. Baibuli wetu mbaturete kanisa tukakima manera. Andi tu nabo nonye mu muro yako nipako gusoma ntosomete. Aba nje ndasomete mano abanga somanga kekira sana era gakekira sana iyi. Wana nabo tukinire tase kanisa buyo. Wana kera chagite iyo na kera nyamete. Wana gaswa kunywa ma. Marua ya no nyurenge kunyina bari ngo mangaini ha. Wana bangaini bwaye na somete abana babaye biya sana. Wana ikerete bona koiseruko mabuma abana nanye buri mumboye. Wana akinya abana baye kuyi. Wana wagende yaje kumusalimana na maru. Maru na arachi kumusali. Ekera somi abana agaswaba no koiseru asingenja tabati buri makolima na basomeri mana. Wana nanye ni umwana na bakorete biya sana ase school. Wana kera ikera igo aka mwana wibona agetugutana. Mwana yagaswa gwetugutana nere bona asomire osingenjo yo gotaka tabwati bono kendi gyonspi aranyare go gusigutambuka anyore nonye nkibarua aicha konyera umuchogo. Wana gaikera igo mwana agetugutana agaswa kunywa marunere. Wana agaswa ini yechi sigara. Wana gaikera paka buna bona yekerete igo abanje narengo. Wandi buone bichonja ari. Wana ngocha kuigwa mangana ngaya nga mumuruni ngitiro umwana umubetiro umuji. Wana gakingo saga serikali yetu. Abagandi baito gakintu bwate paka abagabana paka no ene ababungu. Ngosa bagaki barenge gwanja barigererio umuchiyo. Umuchiyo tubwati kendi gyonspi. Wana ntokumanya sikere charwete. Wana gaikera paka gata wito. Ntegerera buyaiga. Abera toke nga ngo sibore kiri kyaegeke. Tato mino ga chakire kuoma na yegenda. Takumwira ne just go. The Bible says eshimu wazazi wenu nalia matukaina arakine. Tato mino go nonye mamo mino go igura we chakire ku murungani. Aye kagwe compound yigenda so genda tara genda go koira na akonyora ngoburubu akanyikire. Takwira nira rigo stako muganya. Just go. Tari nonye tato mino gweka. Nowadays oboge mo very expensive. Omuntu ka gotebiri ngo gwakande sikuizo mate muntu ariko gotebi kabere muntu ka gotebiri ngo kongesande aje bwati enjera gende ta gotenena abande bari bagoteba ngabono ngake gukwirande court ngake ngwire police kara gwakire agwaka ko bunoko ko roma ete ngo repairable ko ngo bwati spare urakobunire no jogende court yikwarakira sigo omuntu ka kogosire ayegenda ukwigure mamo mino chakire liyo mana aye bwati enjera ukwigura nko yawe yachakire aye gakibichuko mutigo manako uri gukwirana nabo konyoro kendri go bono onyo mumuro nyasa muragende ritato mwabachire nga nini agenda pi kango ande nachi tukosebo buguma ayera kire ngo sekero umuntu nabwate kinjere cya nyasa ko muhira nyasa ba munene abategale baito nabarigire betu babasonga